Sizin bir geybet işlenen gazı kompresör neydi? Anda bağlar bilen bir şeyimiz yok sizin. Bir kişi bitirsen anda gazı kompresörüne iyi. Bir şey uzun bağlarını progenetler nasıl? Bütünlerini, şimdi marşrut neleri? İtimir yoluna para gerek. Sizin uğrun var mı müziğe? Modeller koyulgan indi logotiplar bütünüse özümüzün производительlerinin logotipları. Плюс Белоруссия варален. Белоруссия и Россия накылат. И bu вертолет bizim bunun bilen Ziyandoysk şehrinde inženerli соревнованияда 6 номинацияны biletip aldı. Творите, давай, Друзей, şunu yazalım. На предельно низкой высоте. Tuğan til, ima turtel. Etkemen kanımın tili. Dünyada çok narsa bildim. Sen tuğan til arkalı. Родная речь, родной язык любимый. Мы силу черпали в тебе во все века. Ты наша драгоценность, наша сила. И роль играешь в жизни маяка. Oh, my language, native language. You are my soul and you are my tongue. Many things I have learned through this language, through my soul and tongue. Bonjour lundi, pasmasis to be. It was you parli pour Olivier Dimanche. Ne sıralar var? Ne dağılıyla? Valla. Satışta neyse gerek daha? Varsa da var. Birinchidan bir zo'r rahmat o'zimizning yetakchilarimizga. Nendagina og'irlik bo'lsa da, birinchidan Rossiya Federatsiyasi oldinda bu masalalarni qo'ydilar. Ham endi bu yil bir zo'r ishlar ishlandi. Durust bizning rayonimizda biz legalmadik fakat bu remontlar bo'yicha maktablarni avulchiliklarida ham endi shaharlarimizda da bizim respublika bo'yicha bir 67 maktab remontlandi. Bu bütün Rossiyaning 1114 maktab arasında o endi mana turli yetakchilikning kuchligi bo'lmasa, o meseleler olmasa ya. Cihazlık boyunca da bizden bu yıl nedir ağırlıklar bulsa da, yani bu kompüterler boyunca şu ay yok. Mekteplerimizde şu ay yok. Bizden rayonumuzda notebook alındı bizim. Birinize 300'den artık bu ya da 300'e yakın. O Respubliki тоже bizden kullanma miniyeti bitiralım. No zor şıkımlar hem de akbars banatının ustavuşundan şu kutuşlarımız bilen buluşlar da beklemek gerek. Hem de ne diyene ağırlık olmasın. Soğuş vaktini alsak da ne her vaktini okutuşu ol birincilikке koyuldu. Men o'ylayman kelajakda o'sha bo'larga tegishli. Hem endi rayonimizda da birinchi masala bugungi kunda sizni jihozlantiruv, turmushning talabini to'g'ri keltirgan. Endi sizning yoqdan bizning o'ngishlarimiz endi mana ifodash ana bo'yicha sizga aytib ketdi. Respublika oldida o'zimizning boylig'imiz, endi sonlar bilan yine maqtana turunda söz barmay. Endi bugungi kunda bizim bolalarimiz birinchidan salomatlik bo'yicha nuqsalar, ikkinchidan ularning bilimi ham tutishlari ikkinchi ekan, ondan zo'r boylik yo'q. Shuning uchun o boylikni buldirishi siz. Shuning uchun sizga Arishon rahmat. Kelajakda da shulay o'z bilganingizni bizim bolalarımızga berip, alarga terbiye berip, dürüst terbiye berip bugungi kunda
жеңіл түгел. Енді бірден болсақ, һәм енді әти-әнелеріне де инандырсақ, біздің келешегіміз болашақ. Біз балаларын дейтіп, бүгінгі күнде тәрбие береміз, һәм білім береміз, ол біздің келешегіміз, тұрмышымыз. Уақыт тез оза, һәм енді Şunun için bütünüsü bizim қолда. Ana bir günden buldura тұрған айбір түгел, o yıllar. Hem de rayonumuzda bulgan bütün oğuşlar, o birinciden bizim oğuşlarımız tırışlığı arkasında şu okuşlarını terbiyeler, şimdi üzerine bugünkünde iş orunlarındağı, oğuşlar oyandağı, alar bütün sözsüzünü yetiştirgen işiniz көріне. Şunun için ayırım sizge biz rahmet. Birinciden etiyenerge rahmet. Etiyenerden dünya bağlar kilmese mehir vaxt neytem avul mu, rayon mu, il mi bağlar tutmasa ol il yok. Hem indi ikincisi biz indi bugün bulan halkına toplandıra almıyoruz eken nese yaşla birege degen. Şunun için köpmedir mektepke bizden ayırım qaraş. Endi benim aytasim kelib bek zo'r rahmat предприятияларыбызга. Аларның истеме табыш негизинде ул теге тиенден зур акча барлыкка килә. Илфат шуны әйтеп китте инде. Безнең инде чыгымнар бөтенесе барлыкка килеп бара. Һәм инде безнең үзебездәлек методистларны хезмәт хакларын карап бара иде. İsteme bizden şığın baraya indi. Biz rahmet ol mesele şişildi. Müdahaleçlerin hizmet hakları özgerdi. Bizim balalı mekteplerdeki yana mektep direktörümü, zavuşmu, barlıkta kileyken hizmet hakkı pik dürüst. Bizim rayonumuzda o meseleni özümüzün rayonumuzun isteme tabışın bilen buluşup alan hizmet haklarını biz barlap barabız. Respublikada bir sabah rayonuna tügül. Bütün rayonlarda da var. Hem indi şunda yok. Hizmetçi bu meselenin şişmesi bulmuyor birincilikte. Şunun için şunday soru sizge bizden kolektiften beni bileyim maaşı meselelerini şişip bardığız. Rahmet sizge pek zor. Hem sizin sözünüzü bitirdik ben öyleyim. Bulay alsak nindegine ağırlık bulmasın. En birinci bizim müracaat etişi okutuşlarımızga endi isteme sizin profesyonel işinizden başka saylov bulsun mu, sport boyunca nedir yarışlar bulsun mu, kültürü boyunca mı, nesene alsak da sizden başka ansı da bulalmayı, ansına da oyarım sizge biz rahmet. Her vakit aktif katlaşasız, buldurasız. Gelecekte de bütün hayallarınız tanıştırsın. Sizinki açsa bizimki bulalım. Onun için birge motoriktir. Yana oku yılları başlanımı bilen sizin bütün özünde de hem indi sizin olmuşlar bizim. Raniye Mafiz kızı, Mağarif İdaresi Metodistan. Hadiyeva Gülnara Ahmet kızı, İsme Orta Mektebi'nin Toplam Dili hem Edebiyatı okutuşusu. Gatiyatullina Şuban Faiz kızı, Soba Selametlik Mümkünlükleri Şibili Mektep İnternatının okutuşu diyetologu.
Һәм сәхнәбез турына хәзер без нәкъ менә сезне, хөрмәтле ветеран укытучыларыбызны чакырабыз. Siz har kunni oshqinib, yangi o'yinlar, xiyollar bilan maktabga keldingiz. Һәм иң беренче булып укучыларыгыз янына юнәлдегез. Siz үткәргән дәресләр кызыклы, җанлы, файдалы, нәтиҗәле үтте. Шул 45 минутлык дәрестә сез бер генә укучыны да игътибардан читтә калдырмадыгыз. Siz бай тәҗрибәле укытучы, безнең өчен маяк булып торачаксыз. Biz sizni һәрчак яратып искә алабыз, хөрмәтле мөгаллимнәребез. Ветеран укытучыларны хөрмәтләү өчен сүз Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннахановка бирелә. Рәхим итегез. Менә булар дөрестән дә безнең байлык инде. Инде аларның бүгенге көндә күпме белем бирү һәм тәрбия бирү районыбызның уңышларын әйтеп киттем инде аларның кулларында. Һәм инде менә киләчәктә тормышыбызда шул укыткан балаларыбызның җимешләрен күреп, матур итеп яшәргә ясын сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Сәхнәгә хөрмәтле ветераннарыбызны дәшәбез. Мөхәммәтшина Серина Сәдретдин кызы, Саба 4-нче номерлы Кыңгырау балалар бакчасы тәрбиячесе. Бакчасының шымырлары, акүлемәген киген быялыдан, шымырт чәчәкләрен биргән идең, кемнәр булды икән уелда. Мәктәп бакчасының шымыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар, кайда калды ник югалды икән, шул кадәрле рәхәт минутлар. Мәктәп бакчасының шымыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар, кайда калды ник югалды икән, шул кадәрле рәхәт минутлар. Мәктәп бакчасының шымыртлары, кочагыма алам яңадан, синең исең килгән чәчәкләрдән, онытылып кабат яңадан. Мәктәп бакчасының шымыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар, кайда калды ник югалды икән, шул кадәрле рәхәт минутлар. Мәктәп бакчасының шымыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар, кайда калды ник югалды икән, шул кадәрле рәхәт минутлар. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gang, 7, 8. You're my soul, I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul, I'll be holding you forever, stay with you together. Мәктәп бакчасының шымырлары, җилләр искеш назлап чайкалды, шымырларым яшьлек елларыма, үткәннәргә мине кайтарды. Мәктәп бакчасының шымырлары, тәүге сөюләргә шаһитлар, кайда калды ник югалды икән, шул кадәрле рәхәт минутлар. Мәктәп бакчасының шымырлары, тәүге сөюләргә шаһитлар, кайда калды ник югалды икән, шул кадәрле рәхәт минутлар. Кайда калды ник югалды икән, шул кадәрле